Nga do ta kuptojmë që një sëmundje është për shkak të mëkatit, apo është një sprov, apo është për shkak të moshës? Από πού θα καταλάβουμε, αδελφέ, ότι μια αρρώστια είναι θουίδε χειροτονή? Logo της amartijas Ah, është për shkak të mëkatit, apo sprov, apo për shkak të moshës? είναι δοκιμασία, είναι λόγω αμαρτίας, λόγω δοκιμασίας ή λόγω ηλικίας? Amin. Είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Është e lehtë ta kuptojmë. Όταν μεγαλώνεις και έρχεται η πρεσβειοπία, γίνεται σε όλους τους γέρους. Kur të rritesh thot dhe bëhesh nuk shef mirë, të çosh vesh syzet. Μην βγάλεις τα γέλια σου και εσύ μεγάλωσες, άστα τώρα Πασχαλή. Και εμείς μεγαλώσαμε. Έτσι, αυτό τώρα τι θα πεις? Κύριε μου, γιατί να μου έρθει η πρεσβειοπία? Γιατί μεγαλώσαμε. Themi për shembull, Zot, pse më erdhi që nuk shoh mirë tani? Erdhi nga që kemi moshën. Γιατί τώρα πρέπει να παίρνουμε ένα χάπι της πίεσης? Γιατί βούλωσαν τα αγκία πια. Pse do të marrim një kokër për tensionin, nga që po bllokohen domart. Παρακαλάμε όμως τον Κύριο, όσο βρισκόμαστε σε αυτό το σκήνομα, να μας δίνει δύναμη να υποφέρουμε, έτσι. Por i lutemi Zotit që të na japë forcë sa të jemi në këtë çadër që të mos vuajmë. Τώρα, εάν είναι από θέμα αμαρτίας, το ξέρουμε εμείς. Por tani nëse është sëmundja për shkak të mëkatit, këtë e dim. Για θυμηθείτε, μόλις κάνετε την αμαρτία, δεν νιώθετε μέσα σας κάτι να χτυπάει μες στην καρδιά. Ja kujtohuni pak thot, sa po të bëni mëkatin nuk ndjeni sikur diçka ju godet në zemër. Όταν πεις ένα ψέμα, δεν νιώθεις μέσα σου εκείνη την ώρα ένα σφίξιμο από το πνευματάγιο. Kur thua një gënjeshtër, brenda tejet nuk ndjen një shtrëngim nga fryma e shenjtë. Όταν λοιπόν δεν μιλάμε στον αδελφό μας, γιατί αυτή συνήθως είναι η πιο σοβαρή παράβαση που κάνουμε. Kur, për shembull, nuk i flasim një vëllait ton ose një motret, se zakonisht kjo është ajo shkelja që bëjmë ne. Γιατί ο χριστιανός δεν πέφτει εύκολα στην πορνεία, στη μοιχεία. Sepse i krishteri nuk është kollajt që të bjerë në kurvëri apo në shkelet kurores. Αλλά μπορεί να του χαλάσει ο διάβολος στην καρδιά να μην θέλει τους αδελφούς. Por mund t'i prishë djallë zemrën që të mos i doje vëllezërit apo motrat. Τώρα πρέπει να τη φτιάξουμε. Dhe duhet ta ndreqësh. Δεν είναι εύκολο. Nuk është edhe kollajt të ndriqet zemra. Μετά, αν είναι δοκιμασία, δεν το ξέρουμε. Pastaj nëse një sëmundje është provë, këtë nuk e dim. Περιμένουμε και λέμε, Κύριε, γιατί μου συμβαίνει, μήπως δεν είμαι καλά. Presim dhe pyesim Zotin, i themi Zot, pse më ndodh kjo, mos nuk jam mirë. Εάν όμως είμαστε στο θέλημα του Κυρίου, αδερφοί, το νιώθουμε εμείς, ξέρουμε μέσα μας ότι, Κύριε, ναι, δεν είμαι τέλειος, αλλά ξέρεις ότι αγωνίζομαι. Por nëse jemi në vullnetin e Zotit, këtë e dim dhe kuptojmë. E dim se nuk jemi të përkryer, po të paktën mundohemi. Κύριε, ναι, δεν είμαι αναμάρτητος, αλλά ξέρεις ότι θέλω να σε υπηρετήσω, βοήθησέ με. Them Zot, e di se nuk jam i pa mëkat, por ndihmo më Zot që të bëj vullnetin tënd plotësisht. Και μέσα στον χρόνο θα φανεί αν είναι δοκιμασία. Dhe në kalimin e kohës, kjo do të tregoj nëse jam në provë. Ο Ιώβ δεν το ήξερε μέχρι που ήρθε η ώρα και εμφανίστηκε ο Θεός. Jobi nuk e dinte këtë deri kur erdhi ora që ju shfaq Zoti. Και έτσι γράφτηκε το βιβλίο του Ιώβ. Dhe kështu u shkruajt edhe libri i Jobit. Τώρα, σίγουρα αν κάποιος γεννιέται με κάποια αναπηρία, δεν φταίει κανένας. Tani është diçka tjetër nëse dikush
lind invalid. Këtu nuk ka faj askush. Εμείς το ξάζουμε τον Κύριο για ό,τι μας δίνει. Ne lavdërojmë Zotin për gjithçka që na jep. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να το καταλάβουμε τι είναι. Pra nuk është edhe vështirë për ta kuptuar se çfarë është. Απλά δεν μπορώ εγώ να πω στον Πασχάλη, Πασχάλη, ξέρεις κάτι, γι' αυτό είσαι άρρωστος. Por unë thot nuk mund t'i them Pashkut për shembull se për këtë arsye je i smur, domethënë për shkak ta kontrolloj. Τώρα με κάνετε να σε εξομολογηθώ. Tani po më bëni që të rrëfehem. Όταν ήμουν νεαρός είχα ένα σοβαρό τροχαίο. Kur isha i ri në mosh, isha korromboluar shumë keq. Δεν θα σας πω την ιστορία, περίμενα μια ευλογία και αντί ευλογία μπήκε ένα αυτοκίνητο και μου σπάσει τα πόδια και τα χέρια. Nuk do t'ju them gjithë historinë, por po prisja një bekim dhe në vend bekimit më doli një makinë dhe më theu kem të duart. Και ήρθε ένα στο νοσοκομείο. Dhe më erdhi dikush në spital. Με κοίταζε, Me pa ήθελε τώρα να δει γιατί το έπαθα. dhe donte të shifte se pse e pësova atë që pësova. Μου έλεγε λοιπόν, αδερφέ, μου λέει, γιατί σου συνέβη αυτό. Dhe më pyeti, më tha vëlla, pse të ndodhi kjo? Λέω, δεν ξέρω αδερφέ ακόμα, θα μου φανερώσει ο Κύριος, αλλά ακόμα δεν ξέρω. I thash nuk e di, do të ma tregojë Zoti, por tani nuk e di. Μου λέει, αδερφέ, ήθελες να περάσεις από αυτήν την ταλαιπωρία. Vëlla më thot, a doje të kaloje nga ky problem që po kalon? Όχι, λέω, χαζός είμαι να θέλω να περάσω ταλαιπωρίες. Jo më i thash, ku të kaloj këtë që po kalojën? Kush është ai që e don një gjë të tillë? Γι' αυτό μου λέει το έπαθες. Për këtë arsye thot e pësove. Λέω, αδερφέ, δεν τα ξέρεις καλά. Dhe i them vëlla, nuk i din mirë gjërat. Στο πάτερ μου λέει, μη μας φέρεις σε πειρασμό. Tek lutja shëmbullore thot, o aty ynë mos na sjell në tundim. Όταν λέει να μην μας φέρει σε πειρασμό, το ζητάμε από τον Κύριο και ο Κύριος μας φυλάει. Kur themi mos na sjell në tundim o Zot, ja kërkojmë Zotit dhe Zoti na ruan. Γιατί είναι δύσκολη η μέρα του πειρασμού. Sepse është e vështirë dita e tundimit. Τέλος πάντων, έψαχνε να βρει γιατί ήμουνα στο κρεβάτι. Përfundimisht ai vlla mundohej të shifte se pse isha në krevat. Με στο τέλος μου λέει, ήθελες να περάσεις από αυτό, λέω όχι. Dhe në fund më tha përsëri, a don të kaloje nga kjo që po kalon? Γι' αυτό μου λέει το έπαθες. Nga që nuk doje të kaloje këtu, për këtë arsye e pësove. Καταλαβαίνετε ότι με απογοήτευσε, με ανάγκασε να μην τον θέλω πια. Kuptoni se më bëri që të mos e dua më vëlla. Έτσι. Άρα μπορούμε εύκολα να το δούμε, αδερφοί, ποιο είναι, γιατί συμβαίνει αυτό. Εάν η καρδιά δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία. Por mund ta shohim kollaj në jetën tonë, nëse zemra jo nuk na gjykon, atëherë kemi prezencë përpara Zotit dhe përpara njerëzve. Amin. Kur po lutesha për frymën e shenjtë, kisha shumë gëzim në zemër, por vështirësohesha në të folur dhe në ato momente më erdhi në zemër shumbëltyra e gjykatësit të padrejtë tek Luka 18. Çfarë do thotë kjo gjë? Όταν προσευχόμουν, αδελφέ Αντώνη, είχα πολύ χαρά στην καρδιά μου. Ναι. Δυσκολευόμουν να εκφραστώ και εκείνη τη στιγμή μου ήρθε η παραβολή του άδικου κριτή. Toni? Ναι, που είναι στο Λουκά 18. Ναι. Ρωτάει η αδερφή, τι θα πει αυτό το πράγμα. Τι θα πει αυτό. Ότι πρέπει να συνεχίσει τώρα να ζητάει. Να μην αποκάμει. Të vazhdojë të lutet, thotë të mos më paket.
συνεχίζουμε και ζητάμε από τον Κύριο. Vazhdojmë dhe i kërkojmë Zotit. Από τη στιγμή που η καρδιά δεν με κατακρίνει, έχω παρησία. Nga momenti që zemra nuk më gjykon, atëherë kam prezencë përpara Zotit. Θέλετε να το δείτε αυτό στον Ιώβ, να δείτε ένα εδάφιο που είναι ωραίο. Dua të shohim një paragraf tek Jobi që është i bukur. 13-15 εδάφιο, διαβάστε το να δείτε. Po. Το 15 και το 16, για δείτε αυτό το εδάφιο. Është kapitulli 13, paragrafi i 15 dhe i 16. Ja ai do të më vras, nuk kam më shpresë, sidoqoftë do ta mbroj para tij qëndrimin tim. Ai do të jetë edhe shpëtimi im, sepse një i pabes nuk do të guxonte të paraqitej para tij. Βλέπετε τι λέει ο Ιώβ. Vëlla pyete vëlla Andonin se si duket s'ka lidhje me atë që thotë kjo, tamam, saksisht. Si e thotë në 15. Εάν με θανατώνει, εγώ θα ελπίσω σε αυτόν. Ne kemi nuk kam më shpresë, edhe në qoftë se të më vras, nuk kam më shpresë. Όμως λέει θα υπερασπιστώ το δρόμο μου. A dhe fe signomi jatohme lathos αυτό το εδάφιο. Τι λέει σε εσάς? Εάν θα με θανατώνει, δεν θα έχω πια ελπίδα πια. Όχι, εδώ λέει θα ελπίζω. Atëre vëllezër të rreshti 15. Edhe në qoftë se ai do të më vras, do të kem shpresë tek ai. Jo nuk kam më shpresë. Jo nuk kam më shpresë. Rregullojmë. Αλλά θα υπερασπιστώ το δρόμο μου μπροστά του. Θα του πω, Κύριε, γιατί το επιτρέπεις? Por do ta mbroj pra qëndrimin, si thot, dhe them pse o Zot e lejon këtë. Ο Ιώβ έχει παρησία. Ξέρει ότι δεν είναι αναμάρτητος, όπως κανείς μας δεν είναι αναμάρτητος. Jobi ka prezencë përpara Zotit, e din nga vetja e tij se nuk është i pamëkat, αλλά ξέρει ότι δεν είναι εξαιτίας κάποιας αμαρτίας αυτό που περνάει. por ajo që po kalon nuk është shkak i ndonjë mëkatit që po vjen. Δεν μπορεί να εξηγήσει τώρα τι συμβαίνει πίσω του. Nuk mund ta shpjegojë nga ana tjetër se ç'është ajo që po i ndodh, Όμως υπερασπίζεται και λέει, Κύριε, δεν είναι γι' αυτό. Δεν ήμουν ο πιο αμαρτωλός που ήρθαν αυτά πάνω μου. por mbrohet dhe thot se Zot thot nuk jam për këtë, nuk jam më mëkatari që të më ndodh një gjë e tillë. Και εμείς αδερφοί, όταν είμαστε στο θέλημα του Κυρίου, έχουμε παρησία, λέμε, Κύριε, και τι το επιτρέπεις αυτό? Edhe ne vëllezër, kur jemi në vullnetin e Zotit, themi, pse Zot po ma lejon një gjë të tillë të më Αν bëj? είναι κάτι που δεν βλέπουμε, δίδαξέ μας. Nëse është diçka që nuk e shohim, do të na mësoj Zot. Υπερασπίζεται ο άνθρωπος στον δρόμο του και λέει, Κύριε, δεν βλέπω να είναι γιατί έκανα κάποια... δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτός που ήταν παράλυτος, μπορεί πάνω σε κάποια κλοπή να έπεσε και να μην είναι παράλυτος. Δεν ξέρουμε, δεν μας το λέει. Πάντως πάνω στην αμαρτία παρέλυσε. Ai për shembull që ishte i paralizuar, u paralizua në momentin që po mëkatonte, mbase po vidh dhe ra dhe u paralizua. Tek i paralizuari. Ξέρουμε ότι δεν είναι γι' αυτό, γιατί περπατάμε στο θέλημα του Κυρίου. Kurse ne e mbrojmë rrugën tonë sepse ecim në vullnetin e Zotit dhe i themi Zot, pse më ndodh kjo? Që të na Μετά όταν παίρνουμε την Κυρία και τον Άρτο και τον Νίνο, δεν ξέρουμε μέσα μας αν μας κατακρίνει η καρδιά ή όχι. Ξέρουμε. Pastaj kur marrim trupin dhe gjakun e Krishtin të dielën, a nuk e dim ne nëse jemi të drejtë apo jo, domethënë nuk na gjykon zemra jonë nëse marrim padrejtësisht. Δεν ξέρουμε αν μισούμε έναν άνθρωπο ή δεν τον μισούμε. Το ξέρουμε εμείς. Nuk e dim ne nga vetja jonë se a e urrejmë dikënd apo jo. Amen. Amin. Adërfe, signomi. I adërfie dhe orotaj ti prosevqi pu e kana itane ja to pnema tajo. Ναι. Είχα πολύ αγάπη μες στην καρδιά μου, αλλά η γλώσσα μου δυσκολευότανε δηλαδή να μιλάει. Γι' αυτό ρωτάει. Ωραία, θα τις δώσει ο Κύριος. Όπλα. Do t'i japë Zoti, thot motrës, do t'i japë Zoti, thot. Do të vazhdojë të lutet. Πρέπει όμως να προσέξει κάποια πράγματα. Por duhet të ketë të shoh disa gjëra, të ketë kujdes.
Γιατί τώρα δεν μιλάει γλώσσες? Përse nuk flet tani gjuhra? Το έσβησε, μόλις έφτασε σε εκείνο το σημείο σταμάτησε. Sapo vazhdoi të flasë fillimisht, domethënë, pastaj ndaloi së folur në gjuhë të huaja. Γιατί αδερφοί, η γραφή λέει να πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο. Sepse vëllezër dhe mota duhet të mbushemi me Frymën e Shenjtë. Εάν όμως δεν είχε λάβει και κάποιοι της είπαν απλά ότι έλαβες, Por nëse ajo nuk i kishte marrë Frymën e Shenjtë dhe dikush i tha se e ke marrë, τότε πρέπει να κάτσει στα γόνατα και να περιμένει. atëherë duhet të ulet në gjunjë dhe të presë. Μην μου πείτε ότι έκατσε κανείς 10 μέρες και δεν έλαβε πνεύμα Άγιο. Mos më thuaj dikush se qëndroi në gjunjë 10 ditë dhe nuk mori Frymën e Shenjtë. Έτσι αδερφοί, μετά πρέπει να το πιστεύει. Kështu, nuk është, pastaj duhet edhe ta besoj Frymën e Shenjtë. Μία φορά έλαβαν πνεύμα Άγιο, θυμάμαι 8 ψυχές. Një herë u pagzuan me Frymën e Shenjtë 8 veta. Και ήταν ένας αδερφός που δεν πίστευε στο πνεύμα του Άγιο. Dhe ishte një vëlla që nuk besonte në Frymën e Shenjtë. Και λέει, αν αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού, να λάβω κι εγώ. Dhe thotë, nëse ato janë njerëz të Perëndisë, të marrë edhe unë Frymën e Shenjtë. Και λάβανε 8 ψυχές πνεύμα και αυτός δεν έλαβε. Dhe morën 8 shpirtra u pagzuar me Frymën e Shenjtë, ai jo. Γιατί αυτός δεν το πίστευε μες στην καρδιά του. Sepse ai nuk e besonte në zemrën e tij. Αν είναι άνθρωποι του Θεού, να το λάβω. Έτσι πας να το λάβεις. Nëse ani në afti, ja aftu se leje. Ναι, για τους αδερφούς μας. Ναι. Po të jenë njerëz të Perëndisë, thot ato, do ta marrë edhe unë fjalën Frymën e Shenjtë. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν το πιστεύει. Dhe sikur kuptohet, pra asaj njeri nuk e besonte Frymën e Shenjtë. Λέει ότι ήταν για εκείνο τον καιρό. Thotë se ishte për në atë kohë Fryma e Shenjtë. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει μες στην καρδιά του. Ne nuk e dim se çfarë mund të ndodhë në zemrën e tij. Πάντως όποιος τον πιστεύει και το ζητάει, Por kushdo që e beson dhe e kërkon, το περιμένει e pret και πειθαρχεί, δηλαδή γονατίζει, μένει στο θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να μην το βαφτίσει με πνεύμα Άγιο. dhe bindet duke qëndruar në gjunjë, duke kërkuar, duke qëndruar në vullnetin e Zotit, dhe derisa e kërkon dhe lutet, nuk është e mundshme, nuk është e pamundshme që të mos e marrë. Αυτό που είπα στους μαθητές είναι όχι μετά από πολλές ημέρες. Atë që ju tha dishepujve të tij ishte kur ju tha jo pas shumë ditësh. Amin. Me pak fjalë desha të di tek shëmbëtyre virgjëreshave. Vaj është vetëm fryma e shenjtë apo gjithë shenjtëria e njeriut pa të cilën askush mund ta shohë Perëndin. Αδελφέ, στην παραβολή των 10 Παρθένων, το λάδι είναι το πνεύμα το Άγιο, είναι όλος ο αγιασμός του ανθρώπου, χωρίς το οποίο κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό. Amin. Ναι. Πώς θα αγιαστείς χωρίς το πνεύμα του Άγιο? Si do të shëntërohesh pa frymën e shenjtë? Αφού λέει ο Παύλος δια του αγιασμού του πνεύματος. Derisa thot Pali nëpërmjet shëntërimit të frymës. Πώς θα αγιαστείς αν δεν έρθει η δύναμη του Αγίου Πνεύματος πάνω σου? Si do të shëntërohesh nëse nuk vjen forca e frymës të shenjtë mbi ty? Αλλά πολλές φορές μπορεί να μας δώσει ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιο, αλλά εμείς να μην περπατάμε κατά το Πνεύμα. Por shpesh herë mund të na japë Zoti frymën e shenjtë, por ne të mos ecim sipas frymës. Ή να μην το λαβαίνουμε γιατί πάμε σε κάποια πράγματα, κατηγορούμε παραδείγματος χάρη τους ανθρώπους του Θεού. Apo të mos e marrim dot frymën e shenjtë, për shembull se akuzojmë njerëzit e Perëndisë. Και τότε κλείνει ο ουρανός. Dhe atëherë mbyllet qielli për ne. Το καταλαβαίνουμε εμείς αδελφοί, ο καθένας ξέρει γιατί έχει κλείσει ο ουρανός. E kuptojmë vëllezër dhe motra dhe gjithë secili e kupton për veten e tij se pse është mbyllur qielli. Και αν δεν ξέρει, πάει και ρωτάει τον Κύριο, Κύριε, τι γίνεται? Dhe nëse nuk din, po dhe pyet Zotin, thotë Zot, ç'bëhet? Ο Παύλος δεν 3 φορές παρακάλεσα. Pali thotë 3 herë ju luta. Αλλά του είπε ο Κύριος, αρκεί σε σένα η χάρις μου, αλλά η δύναμη μου στην αδυναμία σου είναι τελεία. Dhe Zoti i tha,
Mjafton hirim. Mjafton hiri im në ty, thot. Por në dobësinë time duket Zoti i fuqishëm. Amen. Amin. Një pyetje të fundit, nëse mundet vllai. Kuma këtë τελευταία ερώτηση, αδελφέ, άμα μπορέσεις. Zanafilla 49:29. Genesis 49:29. 49-29. Pastaj Jakobi urdhëroi duke thënë: Unë jam duke u ribashkuar me popullin tim. Më varrosni pranëtarëve të mi në shpellën që ndodhet në Arën e Efron Hiteut, në shpellën që është në fushën e Makpelahut përballë Mamres, në vendin e Kananit, atë që Abrahami bleu në Arën nga Efron Hiteu, si vend varrimi pronë e tij. Atje u varrosën Abrahami dhe Sara, gruaja e tij, aty u varrosën Isaku dhe Rebeka, e shoqja, dhe aty unë varrosa Lea. Përse Jakobi kërkoi të varroset pranë Leas, ai në të vërtetë donte Rakelën. Çdo me thënë kjo zgjidhje. Pyetjet e fundit. Αδελφέ, η ερώτηση, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ναι, το διάβασα. Είναι το 29, το 30 και το 31. Εκεί που τελικά ο Ιακώβ τον θάψανε κοντά στη Λέα, στη Λία. Όχι. Προσέχτε. Ναι, τον Ιακώβ θάψανε κοντά στη Λία, ναι. Γιατί τότε ο Ιακώβ ήθελε να τον θάψουνε κοντά στη Λία ενώ αγάπαγε τη Ραχήλ? Τι σημαίνει αυτό? Αμήν. Γιατί τη Ραχήλ δεν την έθαψε, την έθαψε στη Βιθλεέμ, στη γη Εφραθά. Σε ψερακέλεν βαρώσει που την έθαψε στη Βιθλεέμ, Μπετλεέμ. Γη Εφραθά, ναι, εκεί δεν υπήρχε τότε η Βιθλεέμ όταν την έθαψε, ήταν γη, η περιοχή λεγόταν Εφραθά. Ishte në vendin e Efratha, që do të thotë Betlehem, domethënë. Atëherë nuk quhej ashtu, quhej Efratha. Εκεί που ήταν το πηγάδι αυτό του Ιακώβ, atje ku ishte pusi i Jakobit. Εκεί που ο Δαβίδ πήγε για να πιει νερό και είπε ποιος θα πάει να μου φέρει από το φρέαρ της Βιθλεέμ. Atje kur Davidi shkoi në luftë dhe kërkoi të pinte nga ai pus. Dhe tha ήταν το ίδιο μέρος όπως πέρναγε και πήγαινε στη γη Χανάν ο Ιακώβ, εκεί του πέθανε, στη γέννα του Βενιαμίν του πέθανε η Ραχήλ. Atje pra kur lindi Benjamini, kur po kalonte, Rakela aty domethënë vdiq kur në lindje të Benjaminit, kur lindi Benjamini. Σε εκείνο το μέρος δεν μπορούσε να την πάει κάπου αλλού. Dhe e varrosi aty në atë vend, nuk mund ta çonte dikun tjetër ta varroste. Αλλά το πατρικό μνημείο που είχαν ήταν αυτό που είχε αγοράσει ο Αβραάμ. Por varri familjar ishte ai që kishte bler Abrahami. Ήταν στον αγρό, λέει, Μαχπελάχ απέναντι της Μαυρή. Ναι, ishte në tokën e Makpelahut, thot. Έτσι. Εκεί ο οικογενειακός τάφος, δηλαδή ο πραγματικός, ήταν εκεί. Pra atje ishte varri familjar. Οπότε η Ραχήλ δεν θαύτηκε εκεί γιατί πέθανε στον δρόμο. Δεν μπορούσαν τότε να κουβαλάνε τόματα, δεν ήταν τόσο εύκολο. Pra Rakela ishin në lëvizje kur vdiq Rakela, pra ata e varrosën atje ku vdiq, sepse ishte vështirë të mbanin kufomat që të çorin ku të donin. Amen.